yona lo Mavusane sekhipha inamba nale channel lelanda inyuku la eKaslami sibani yila ma channel awatonsela inamba for abogogo yabona liyafika ekseni songabuma 9 liyafika emini songabuma +1 lizobuya ntambama songabuma 25 uyilanda kayi3 le mali sicela utaki ngizokuphathela igani silanda le channel sikaSilikavusi kusasa kuseni mina amazi7 kudala ngivukile sengilinde sifike kabovusi ngidonsa imishini ethu ngimnika ivili 3 le ma security incane lasha 5 bam siyakepha uMavusane libele yaphuma scout channel lakhe ayasho nali liyeza sengihlenga ublomana la umagogo lapho yazi bafaka ikhwama zabo lezi encane phakathi kwebheke eyi1 kuye oyi1 lapha efestireni uvala nomfazi umuntu omnyama le bag bayifaka la ngakuye then abatshela inamba yabagayi channel galo sister abatshela inamba lo mama asuke ahambe ayoyenza le sign yakhona makabuye usazoma isikhashana lapha maybe basa check ama number ukuthi ibani bambile sifaka imali asibe sima check mina ngiphethe umashintshe kwaxa ay sarende le chai utaki uyangada kulo sister vele ukwaqazela kanje sikahle uvulela nomnyango mina ngivulanga umnyango weliphamise izandla ikani phela yasinda ngibambe ngezandla zoyithi ivula umnyango man isilungu phela mfethu paratama mfethu asivuki vula umnyango umlungu man vula umnyango hey lo sisi kuze kubuye unginceda ngathi alitshele le jana ukuthi ngithini hayi vele livula malivula liyaslide la phansi la inyaweni za liyaslide la kanti malilele kanje lilele phezulu kwegani kuliphethe igani na ngiyalipoint akusho lele ngibonani iring wedding ring ay yazi yangisiza le ring that's why namhlanje ngisaphila so uthi ngibona le ring ngithi inkosi yami hayi liyangiyeki fele ngiyazi ring yapatala mfethu gold sharp le channel limanyo khipha lamasimbe ring ayimanqinile le ring iphuma isala kuphi emlomeni yabo so sinyajika ngizongena kuphi uvusi uyu drive vele sekahle uyareva mara akakasuki izosuka ngereverse ngena la emva kwavusi mangiceda ukuvula ngibheka le China liya sokuthi lifuna ukudonsa umshini ama lo muntu wanyakanyakazi yona China wenzani mangithi yar lo muntu lona ayimbazi ngimdubula kanje nami like uvalo ngami labo ngimdubula ngiyakuya mangithi bese kayidonsile bisho ukuthi bese kayibambile ayi donsa bengakaphumi yonke ngivele ngiyithathe la esandleni sakhe ngene la Crescide nalisha Mavusane le Crescide reverse 1 singene yasingena kwephindlela wona sibali le ndlela le yasemqasha ingaka yenzo isikontiri sho ukuthi seyiratiwe phansi bathelele intaba lezi ze crash yalama le ntaba le yamatshe yabathele yona intaba ezibhayi ukuyali so bazolalisa le nhlabathi mara iseseyinti le ntaba lezi so mo driver la melulibele ubaleka and mawufika eduze kwentaba ngeke use ngi flatboard like mele at least to reduce speed sakho undlule le ntaba bese njalo uziyophuma iyo sibala ubekile ke uMavusane uyayishala Crescide athole enye like ayigibele le ntaba imoto makumele ibuye vele igubude nathi imoto yar la ngoke uvusi and la
la eceleni kwami ngene la ngisemva kwa driver ke la eceleni kwami na inyuku ngiyayibona la emlomeni bengine-ring sharp le igun eyami igun vele sengiaphile ngifike ngabeka le yale China yar sesigubudile ke masisidizi ngathi besibhema ibenzini la emotweni yar la umama labakhalisi maye ngapha sidizi sonke la emotweni mara yena uvusa abenelakhe abaleke le utaki kusekasi lakhe vele ngada emachurumini line yabo sekasi lakhe la sigubudele khona kusekasi lakhe athole naye usizo yimi manje umuntu osala lapha emabhicungweni yar kufike ecala umphakathi lapho surrounding angihlaphukelwa kunomsindo loku after isikhathi nawo kabublue abohati then ukena uye lo ubani wenzini bangiphapha senyakafwa gani yadonswa emzimbeni yes ukucwila kwami it was early 94 akusasizi nokuphika nje bangisa police station Chachane angizange ngihlala even hour lapha eOrange Farm bangise Titieri Hof Vredaging Hof Lehof ngihlalanga nokuhlala lehof maybe ngathende ka uma 3-4 vele ngalivuma necala lakhona hey siyenzile lento angibamba nga live and 10 live for mera 10 for Robert